Event committee woman aso gefiem mampeni na nadu danko akufuado Herbert Krapa waboni dim sa omunyini ntum no me soafo no eno ayete so omokoye ne ho adwuma ne kuti senie yebekọ na yakwakodi ho enkomo abzafo weni afoforo pinu a ene yakekese ne se kase abia wo bia no anopaye ba na yede ababesomwo asra piesie ne nyina yemfama OCP fertilizer so mo ne yeda wo no mase wo madama no mo de fertilizer papa abadwa so amenne ne no akuafo a wo mo etimpentin kwati ahesuo sese de wo mo bre nyina aye mfaso ede amawu mo do wo mo pam mo sie wo mo buo na asase no mbe hyase edu mo no baye no eya na akwakoja wo madwendwene asagara sane fertilizer papa wo mo ede be peti wo mo mfudie ne so sese de OCP ba ye wo mo nyina akoma to wo mo yem sawodo aburu sawodo mo sawodo so die mekoje nintusu he fertilizer papa ye de pete so na so doso de amayen eye OCP NPK 1515 and OCP NPK 102010 na o de pete so a o wanika na chese wote eye bokiti be eduasane wo ha ene na chiri honomo eko enya na odwa so ba bia eto agrochemicals de mabia no obenya OCP fertilizers ne mabi na wato na de akwakọ pete mfudie no so abzafo wo na abo echidom ma evemu a bia wo bia na no peye ba na yede ababesomwo na bidi ede ya abo amale bia boga yenye brena finsem no yenkumankasa emfa emmamo yede mo hyase de free Dr. Matupuku Prempe momani chiase de ne nam ne ho apaso one MPP amanyuku no enra ena empenifo do omani chira santememu a omo ebeyi ne chira wiase nyina se empenifo kotena ase ewo MPP amanyuku no no magina tum se onye tuapam mfama Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na onene nkamum enkopre mampani edwalo no mdi kan amamrede amane ekwan so komensia himfie ekoda Dr. Matupuku Prempe edi kire niwra santehene ne nana ema ne nana soso esira no na honom na mampani na nadu danko akufo da kire semra yebo Dr. Matupuku Prempe dia omo ekoye ne hu meeting no anoma bakra ne wonom a oka ne ho aso munyina kupe eno mo gini tum nyina eye na dwuma papa eye na oye entia ama mensiasa minister so ewo maben ono ena yewura mabia eye ni cha national council edi no baya no aye say ye person mu no obia ni national council o ka say there be emfata ye nyina unanimous of the National Council. Like I said, Napo, Matthew, Poco, Prempe, Efata, so no, and Rabeka, Hira, Baumia. And it is so the aim at the pan is said, not me, and then me, you were the actual. I'm Rancham, no, I, Juma, intimidate me, while day, and it will be to me. Observe for man penina na do danko akufuado agahre meda ni rano an seno na na mrantim you know oda wono madi menhia himfie ede akire ye rano ni nyina Dr. Matupuku Prempe ye nei party na gina tum so onye tuapam former vice president Dr. Alhaji Mahmoud Baumia odi MPP amanyuku nanim no ma akwakọ premampani adwa no na eno akire krob ya asante kotoko hene opem so say tuto otoso mienu danso tipa so da paso so no ede aseda soronko koma mampani na nado danko akufuado ene MPP mpanimfo nyina se omo kaka omani no omo enyo bia se ne nana nimpon Dr. Matupuku Prempe ne omo agina tum se onye tuapam former vice president Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na odi afutuo koma ne nana Dr. Matupuku Prempe se onde watete amanfo na ekeka ene watebie se yesi wo odwe yesi wani nsuade yesi umunipa krobia sante kotoko hene edi afutuo koma ne nana Dr. Matupuku Prempe se iwiase miemfa ntoso ne manenye ho osre no se woko no onfa jese ahobrase enkosom Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na moma Dr. Alhaji Mahmoud Baumia enunu ho da se oyi no se omebori chidom no ne no enkopre mampani adwa no mi aye abroso ama aye ye pa eno nenemmua nenne omampani abede chenso oto ana hweye wose akwala na mesa afa no mo adi machi no aboa me me bedi e makasa ache no wode metunufo nanso ma men kan cheo ma Dr. Baumia nunu ho se woyi wo e ma ne nunu ho se woyi wo wo koye no koye Sompa ne di na chi na de obekye wo na wo so ye dem no waka ne dem na meka
fa ho brase kodi akire na ye ne kama mame ya sitie na de ono ba kire wo na ye ba ye ya sen krofo bi si wani nso ade me si akwalai me chichi no ofie ma hunu sa ade enti na na ye ka sa de ye ka no media mesa wuti sentesa e ma ne nye ho na eba nso anyame tumi enti ubedi akire na bibia ya bompa ye akire na de nyame ahyehye ayeho amaye Observe nti we eye krobia sante kotoko hina opem so say tutu otoso mienu we yamra na mampeni na nado danko akufoado edi mpanimfo atwetwe wuro apepia nkomaku ne nintini a MPP amanyoko no mu de kyese omo ayeso mabagusem nwi eto adonko yeye nyinara no mampeni na nado danko akufoado di omo ni manura ekomenhye fikesie mu a omo ede krobia ne nana soronko Dr. Matthew Puku Prempe ekwokyere no ne nana de nso na mamre ne amane yekwan so no saa ene na wose omo eye no mampani na nadu danko akufado to ane nkomo no so eye se Dr. Matthew Puku Prempa yeka ne ho asemi oyobi a wasom no chese ode ni nipadua nyina ebo afode ede ema no he woyi ne se soafo a wonkohwe ngumasua ho nsensem so sabre no free SHS ya no mode ebei ebi ma da enkrata asem bia ni wono mo a wokwa akogina so no wahweso na ode free SHS no ba nso wura no se ne wotem chese wana anopa wie nwuma na judesium de ne kra ebo afode ye adwuma ma free SHS ya ba meso aba mfaso ma mansanyina ene nanu yi chese ode ne kwa won ni atena ye energy ministry honom sene wasi akwakwa ye adwuma no so wura no yo bia ode adwuma hye ne nsa utimi ko na akokoda anadu fe bia me koda min da se mi jese ba omi a oye de o simase o tumas debi enu bia ma loyal, straightforward, honest, hard-working, excellent vice president of Ghana, the best vice president we have had in our country. Jamaica says, so be what Ghana, how about me a D, Baumia, what dance here, AMA. Now, my name is Juma, Ghana for Madarama, Yakupon Prince, but the Baba said in Salo, a Juma, but to me, I hear, say, and my Koswai, Yarisha Ghana, no, I caught so Abba, and San Obama, Mahama, Kojina baby, ever before. Yeah, dear. You're free, sir. Entry me dear Linda. Observe nti we eye mampeni na narudanko akufado ne yete ne nkai na odi Dr. Matthew Puku Prempe na biem so no Dr. Alhaji Mamodu Baumia ne ho adanse mrantie ne mienu Sompa pa womo ede asom no ne yeti ho acha womo ede asom no na oboboso kakra ede amaye na busia ye nto aso na yedemo comment South abatom peso yaso egusu awo MPP amanyuku no sabre ya Dr. Matthew Puku Prempe ne hyebra sesa na sesei oja eye menhia South hodomo no akwakoye tuapamodi ama vice president Dr. Alhaji Mamodu Baumia no e wo MPP amanyuku ye nhyehyeye no mo eyi ni pa afra obepremra se edwama konya no ede ama MPP amanyuku wo menhia South abatom peso yaso momani tuasem na MPP amanyuku eto aba eyi mperimfo a ombegina de ama amanyuku no mpesua hodo so no etwae ne yesi anyenefo a wo MPP amanyuku no menhia South abatom peso yaso koto aba eyi Dr. Matthew Puku Prempe sabre no se onne nyina emfama MPP amanyuku no mpremra se bedwam adwa no emfa ema MPP amanyuku sabre ya ne hyebra sesa ne nhyehyeye mu ne mramu no ontimi nsa ntonkoso enkogina nkopremra se bedwam akonya no emfama MPP amanyuku ebio se MPP amanyuku ne yenhyeseye na omuyi ne paafro efri juada na eba ne yete se party na bie nkrata mu ato honom omu bie nkrata mu nipanum ene kofa nkrata na omo eni abre kire se etwa ne yesi agenefo no mfatumi ma wunum na omo eni party na nim kopre mrahwegwa akunya no enra na omo di dwumade ne ngina eba wiye no nipa miensa ene yatie se nipa num na omokofa ene mu miensa ene omode nkrata ekokoma party ne mpanimfo na emu baako ene lawyer na eje bafo awua abuzia lawyer na eje bafo awua ekofa nkrata adwoada no enra bra ena party ne nhyehyeye mu no wode nkrata koma party mpanimfo na onensamtwefo di nkomo kakra ekire Sompa pa wode asom amanyuku MPP menhia South abatom peso yaso atraso a ede akoma mu ne mu nyina wosre to agire ne yesi anyenefo a ewo MPP amanyuku no menhia South se omomfa tumi ma no na onkomra se gefiem enkotoa Dr. Matthew Puku Prempe na juma papa so
Ansana ebedru se metumi ato abamkom na me som party obia nipa bebre okumase ha eni 2000 elections na me polling station agent na wo dicham so immigration school 2004 beside a polling station agent into constituency there the share some constituency na me go university no I was joining TESCOM I am regional secretary for TESCOM party communications in the region by Ebida there are some pine na me na corporate oko sa bread on hini janmo me no na Fox FM hardball or Kwame Dingra no ansa na Nyankopon be ye madom ama sebi betu kwan akosua de akoye me law na maba me ba ye be wa brochire nyina na me som party betu dan me ye polling station chairman e wo Menchia South from 1992 me ye polling station chairman our Menchia South Christ Apostolic Church. Then I'm your police station chairman. Observe to way a lawyer na J Bafo wa and yet in Kenra. Or they didn't crack a command pen for Menchia South about Persuas and Pipia Manu Quatana ye, a chrese, and ya bid pa, a Chinese saying a phone for to me, Emano. And ya lawyer na J Bafo one com and or coffan crata and not ordinary crata a coye, Nana Usu a free ye prempa. Dodona, a friend said no Usu, a so a coffan crata and a bijuada, and ra, namped for the Jumedian air baby, no, na Usu a free ye prempe, a didn't crata, a cocoma part in penning for. Na ono so ekire wo som papa o de asome MPP amanyuku no se uyi se ni nua nimpom ene Dr. Matopoku prempe na pa ene ne hyebra asesa na makonya na ba beto honom no eto nkyene a oyobia efri ne mofram ede ebe nyina o de ne kra ne nipadua abafode de ama MPP amanyuku no a ene kra ko Menchia South abatom pesua so a MPP amanyuku no empanimfo a ewo honom sese ne ba mu sikasam ono ene hweso ede ema wo mu nam so mo asre emranche de mabawa wo Menchia South abatom pesua so se enkabomu ene odo ene dinkunim ebebre amanyuku no Menchia South ene omamu no enyina na Usu prempe. They say we grant. We have 2020. Maybe GTA parties and be like possible. See a couple, they should be granted it is possible. So maybe Jina, yes, maybe I'm venting, maybe Jina, and then say, party, addition, I guess my favorite when you have any day. You'll be a bit of Jewish. It's really a party, my soon party. It is a year, you'll be a soon party. Dear, you'll be a national public. Why? This will be a was only party that's not. Elebeti na ye adwuma abua honorable party go prempe and this you are doing one doctor Observe to way na Usu prempe na Usu every year prempe ni ete nenke ono so ani bedi enso jankasa mbri krade wanane ede na desre eto ene ne yesi ene for mo MPP amanyuku no mo awo Menchia South abatom pesua so mo fa tumi ma no na onkudi ni nua peni Dr. Matopoku prempa de awo mrashe gefiem na impuntu ni nua beye bi de awo Menchia South abatom pesua na so gya pokra no nso togum won fa bi ensempio wo mo so awo Menchia South abatom pesua ye to aso yeguso adem wo MPP amanyuku no maja wo mo nam na ho apaso sesei na tikira ni de MPP amanyuku no asantemantem mo Bernard Nchibosi akon ya dodo na asarma ne se chema untime dia tuga se NPP amanyuku no kwan bia so afia bato na ye bobo ye ho ye lazy ebutu na ye mie makwa akoto no December bosome ne de toso enso no kwan bia no wono NDC fo betima fa so NPP fo ho kwan so muntime eninkunim wa afia abato ni mo Sego then His Excellency
Nana Dankwa Akufo-Addo choose Dr. Mahmoud Bawumia as his running mate. 16 years today, the same history is going to introduce in this park. Choboy, let me tell you something. We know how to win the elections. We know how to win the elections. Tell the NDC people that now MPP, we have finished from polling station, electoral area coordinators, constituency, region, national, MPs, not presidential, and now it's the running mate. We have finished every internal elections in the MPP. Now, what is left is winning 2024 elections. Abzanfonti weye eye titire ni de ma sono kogoko MPP amanjuku no wasante mantemu chairman Bernard Nchibusi yakom ya dodo na sarma ne se chairman untumi ena yete no enken yanto aso ne yemfam nkomra se gefim ababeto dwase immigration officers ya womo esom wo maiga na yehye aflawo so no yese omo ne adehye wo aflawo ne mpotamu basabasa ye kikire ne kese twede tutu obi akoso wo montem enam so mamra se gani a o mamra se gefim adehye wo ketu south about Pesia ma mejifa ablago mashi atebiri asemi e de akwako piem na se gefie mu esre se be ya osoafo a wona show me yafi sembamba ho nsensem so na ni kire ya sa asem na sitra sa no omunkom fifim yehwehwem na ekwa efa so ma sa re ho sem ni siye no etimi aso ano a ebi enkonkosi biewu. My constituents, Ben Border, one more friend with anguish, me anxiety. Say, the Kakra, not immigration for any more prayer. Now, people, no more friends are, no constituency body, and call home office. Into commander, and assistant, Namina Concassa. And then we have a couple of days, there are 4 or 5 days in the parliament, it means me and come after my cash and say, oh, any abaya be preso mabono. And say, I'm chuchu. And say, I'm one day, but yeah, you getting a best. Abzanfonti wa emraswe gani wa emraswe gefie ma de share work to south about on pesu asoma mejifa ablago machine yete ne nkano na ochache ne nsem wa emraswe gefie mu yie no emraswe gefie mu chia me hene right honorable Urban Kingsford Sumana Babben so no ehye ne ne kire ya se oswafo a osho my Ghana fisem bamba ho nsensem so omontutu American kwa afla ho no aflawo na de ekoso ho no no a eye ya na immigration officers ni ade hye no e de abomu no omonko hwehwem na abroso a ene na watche de na chese omo ede ehonsem ebetum na sojafo anim. That is before this house goes on recess. Is that okay? Yes, because he has to investigate the matter. And as we said, the report will not just be a brief, but comprehensive. And members will be given the opportunity to raise issues where they think that there are some things left undone. But let me assure members that it's within our power to call back the Immigration Act and have a second look at it. Abzanfonti weye ayemrasbe gefiem chia me hene right honorable Urban Kingsford Sumana Babben na yete no enkeningina eye ne ekoso waflawa bonten so ese eye ya na immigration officers waflawo ene adehye ne edia bom epedia kutese todakra etuonum kasanyina omo efise ade wei ha adwinase yanso no a wanhwe adako yenkote asempa ewo empotemu honomo yede kase ne isia OCP fertilizers adama ena no pay yede ensemwie hwam ibaba somuo na OCP fertilizers say na no akuafo yi eze de mate de no momfam petimfu de ne so so do bru so do mo so do ntosu so do maku so do jeni de wodo bia fa OCP fertilizers ne bi epete so na enso doso enfama asase no ketua bi kura no a enam OCP fertilizers awde apete no baye ne so ntino kese ubetwa bebre no wate bebre so ma obre no enko ye kwa enya na odwa so ba bi etonton agrochemicals ne nyina Ghana fa na nyina obenya bi atofrom 05559094
0555909437 0555909437 and 0555909433 na eni wunumo eni nkomo bisanfo ya damase ye sori oman hene saso atena se bio na ade ache bia dwumedie wode atoa mo so no pe kukua ene chinchin fidie no ede emam ya zuka ekoba jesisi mprimu ene Shadrack ne Calvin nom na soso omobo echidoma yitimi babesomu me de ne nsasan na ya obo amale bia boga bisanfo no pe soso no ya saso amoma che bia